bene data mureke babwire niwumva zanze gusenga senga niwumva byasenga gwana usenga niwe uzokura inkomezi zawe kudasenga kwawe nizo wari ufite zohera amen bagenda bunguka inkomezi iyo somye ijambo ry'Imana mba ndiko ndunguka inkomezi oh haleluya zo kutabara muri rugendo iyo ndiko ndasenga Shalom, turabaramukije cyane tubifuza amahoro ya Kristo Yesu mwagaze imitima yanyu. Turabakunda, turabanezererewe, turashima ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Ubuntu bwa Kristo Yesu bugaze imitima yanyu. Dusenge. Turagushima Yesu. Haleluya. Turagukunda. Uri umwami wacu nakwe turabana bawe. Haleluya. Turakwizeye. Haleluya. Nta mana ihwanye nawe. You are holy to be praised God. Turagushimiye mwami. Ngwino uganiriza imitima yacu. Jambo ryawe ribibwa mu mitima y'abizera urivomere urikuze haleluya twebwe turabiba nawe ukavomera kandi ugakuza imbuto iba yabizwe urakoze icyorogobe cyawe mu izina rya Yesu mwami wacu amen. Nabuzukanye izaburi ya 84 reka dusome izaburi ya 84 mu kino kiganiro cyacu haleluya amen. Kuno kwezi Imana yaranyigishe cyane hejuru y'igicaniro bene data ko ndubaka gicaniro gushasha ndasenyagura ikintu cyose kitari cyarubatswe n'umwami ko ndubaka ibintu bishasha reka twumve ingene bano bene Kora baririmbye muri izaburi bene Kora baririmbye gute muri izaburi baravuze ngo uhoraho nyine ingabo we uhoraho nyine ingabo we erega amahema yawe nayikundira haleluya ahantu harandyoheye cyane erega amahema yawe mana nayigikunda mureke babwire amahema y'igikundiro nayahe ntabwo ari kuja muri rya iglesia yanyu usengeramo gusa oya harya hantu mu cyumba cyawe harashaka kuba amahema kubwira umwami ngo hano erega hano hantu hana amahema yawe nayigikundira umwami urashaka gusengera muri bisi urashaka kugira prayer room muri bisi uragenda birashoboka haleluya erega mwa amahema yawe nayigikundira ni byiza kandi nizigikundira gutindana n'umwami wawe ni byiza kandi nizigikundira ni ibintu utazicuza mu buzima bwawe. Umurongo wa 2 ubugingo bwanje buri n'umuvuro mbere buri dende bukwe no kwifuza inyubako yasohoraho umutima wanje n'umubiri wanje bivugiriza impundu Imana zima haleluya bivugiriza Imana zima akanyoni kironkeye inzu intamba yironkeye icari ayishira ibyana byawe ni kubicaniro byawe uhoraho nyene ingabo we ni kubicaniro byawe mwami wanje Mana yanje. Umurongo wa 4 hahigwa ababa mu ngoro yawe hahigwa ku gicaniro cyawe Mana hahigwa abantu batinda ku gicaniro cyawe bamba gushima udasiba mureke mbabwire ivyo tuzotujana ku gicaniro iyo tugiye ku gicaniro hari igihe tujana ibiseke by'amashimwe yacu tukavuga ngo umwami we twaramuseho twaje kugushima wewe wabanye natwe muri cyagiye gikomeye wewe waduhaye Yesu wewe waduhaye ubuzima wewe waduhaye Mana hahigwa mu ngoro yawe hahigwa ku gicaniro cyawe bamba gushima udasiba ndakufisaba ikintu kimwe ndakwinginga tunga umutima w'amashimwe bamba gushima ubudasiba mureke babwire tarabandanya inkuru ahantu mu gitabo cy'ingoma ngira ngo bavuga umunsi sanduka y'isezerano ryatashe riva mu Bafilisitiya haleluya ngo rigera ku mugabo witwa Obededom ntabwo isanduka mu by'ukuri ryavuye mu Bafilisitiya rigiye kwa Obededom oya ryagiye kwa Obededom ari uko habaye ikibazo cy'umugabo wari witwa Uza yaraheje gupfa baravuga ngo muri katisha hariya murabe afite abana benshi petetre mugende umuhungu umugabo umukene mugende mushira hariya Obededom amenye ibanga ry'Imana Obededom apanga batkazana abahungu abakobwa we abuzukuru be bagira ikorari bagira abaririmbyi mu gitondo ngo bamwe bakagenda bakayirimbira Imana ya Israeli bakavuza impundu bagashima haleluya bakavuga ngo uruwera intebe yawe ikikijwe n'amashimwe yacu bakaririmba mu gitondo abana bakagenda saa sita abakazana bakagenda ku bugoroba abahungu bararirimbira Imana amezi 3 sifa kwa Mungu amazi ab'Israeli ngo kuva idahane kugeza Berisheba mwumve neza
hariyo abantu bavuga yuko ko Bededomu ibintu byabo batera ngo ibigori bikamera n'ingoga bikera cyangwa inka zikabyara ku mezi. Oya Abisiraheli bazaga gutura, baza gutamba, baza gutanga amashikanwa aho isanduka y'Imana iri mu muryango wa Bededomu. Mwiyumvire namwe umuryango wawe, igihugu cyose cyoza umuntu wese akazana ishikanwa, uzanye inka, uzanye intama, uzanye ibigori, uzanye ibiju, abantu bose bakazana. Ko muri mva bizogenda gute? Amakuru aragenda ashika kwa Dawudi. Haleluya. Baramubwira ngo Dawudi we erega Bededomu yabaye umugwiza atunga bikomeye. Kubera iki? Yari yaramenye ibanga ry'Imana. Yari yaramenye Imana nta kindi n'amashimwe. Ababene Kora baririmbye ngo hahigwaho mu ngoro yawe, hahigwaho ku gicaniro cyawe. Bamba gushima ubudasiba, bamba bagushima. Oh haleluya. Ndakwifurije gutunga umutima ushima Umwami. Haleluya. Bene ndakwifurije no banga rya Bededomu ubigire. Uzuhimbira Umwami wawe indirimbo sha, uzuyiririmbira. Haleluya. Arabereye gushimwa, arabereye gutazigwa, arabereye umukiza wacu. Yo umukunzi mwiza. Haleluya. Ahigo mu ngoro yawe amagushima udasiba. Haleluya. Umuntu wa gatanu ahigo umuntu ingomezi ziwe zihagaze muri wawe. Ingomezi haleluya. Yaravuze ijambo ry'Imana Yeremiya na Paulo yadandike Abakorinto ngo abanyabwenge boye kwirata ubwenge bwabo, abanyenkomezi boye kwirata ngo barakomeye, n'abatunzi boye kwirata amafaranga yabo. Ufite ico yirata, yirate ko yakomenye. Uwo ni wakomeye. Ufite ico yirate ko yakomenye. Abanyabwenge boye bene data, hariho abantu biga university zisanzwe akama yabona ngo ni gitangaza, waza umubwira ivy'Imana akavuga ngo mwarayovye ngo biriya twebwe twahise mu mugabane mwiza tazokwakwa agakiza, twahise mu mugabane mwiza. Higa umuntu ikomezi ziwe zihagaze muri wawe, zidahagaze mu mafaranga ye, zidahagaze ku butunzi bwe, ahubwo inkomezi ziwe zigashinga imizi muri wowe. Hahigwa abafise mu mitima amaranga aje Siyoni. Amen. Amaranga yabo aje Siyoni. Hahigwa abafite mu mitima yabo amarango aje Siyoni. Hahigwa abafite mu mitima yabo amaranga aje Siyoni. Hahigwa abafite mu mitima yabo amarango aje Siyoni. Amaranga aje Siyoni. Haleluya. Hahigwa abafite mu mitima yabo baza biyumvira iwabo. Hano si wacu bavandimwe, hano si wacu, iwacu ni mwijuru. Niyo dutegereje umukiza wacu. Hahigwa abafite mu mitima yabo amaranga aje Siyoni. Amarango yawe yerekeye hehe? Haleluya. Uzuvyuka mu gitondo uvuga ngo hahigwa abafite mu mitima yabo amaranga aje Siyoni. Werekeye he? Kuraje he? Iwacu ni mwijuru. Niyo dutegereje umukiza wacu. Umurongo wa 6. Haleluya. Abantu iyo bari ku gicaniro, iyo baciye mu mwonga witwa marira, haleluya, bawuhindura ahantu h'amariba. Iyo baciye mu mwonga witwa, kuko iyi myonga y'amarira twama twayiciyemo, ariko kubera igicaniro, kubera ahantu dushize imizi, ngo tuhahindura ahantu h'amariba. Mbere imvura itasura iwambika umugisha, bagenda bunguka inkomezi. Amen, 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 amen. Haleluya. Inkomezi zacu ntahandi ziva ku Mwami wacu. Bagenda bunguka inkomezi. Haleluya. Bagenda bunguka inkomezi. Bagenda bunguka inkomezi. Bagenda bunguka inkomezi. Bene data, bareke babwire. Niwumva zanze kusenga senga. Niwumva byasenga gwana usenga. Niwe uzokura inkomezi zawe. Kudasenga kwawe nizo wari ufite zohera. Amen. Bagenda bunguka inkomezi. Iyo somye ijambo ry'Imana mba ndiko ndunguka inkomezi. Haleluya. Zo kutabara muri rugendo. Iyo ndiko ndasenga mba ndiko ndongera inkomezi za runo rugendo. Haleluya. Mwami Imana yabwiye Yesaya Eliya arimo ngo Eliya we byukurye kandi umwe kuko urugendo ruracyarurerure. Haleluya. Iyo ndiko ndasenga, iyo ndiko ndagaburira umuntu waje w'imbere, imba ndiko ndongera, imba ndiko ndarondera inkomezi z'urugendo. Hari inkomezi z'urugendo. Bagenda bunguka inkomezi zabo. Umuntu wese wo muri bo aseruka imbere y'Imana Siyoni. Haleluya. Umuntu wese wo muri bo, oraho Mana nyiringabo we, umva gutakamba kwanje, tega ugutwi Mana Yakobo. Sela. Haleluya. Mana nkizo yacu. Haleluya. Niwe nkizo yacu, niwe nkizo yacu. Satani aratega agatwimbira imyobo, ariko dufite Imana inkizo yacu. Dufite Imana umunezero wacu. Dufite Imana byirato byacu. Dufite Imana. Haleluya. Dufite Imana.
hari umurinzi uririmba ngo dufite imana zitabara abayo, ubwo dusenga iratwumva, izitwumva umwami wacu azatwumva. Haleluya. Hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu nzuvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, ngo nza mpamya yuko umutima wiwe handitse mu izina ryanje, kuko amvugira nta mwanzi n'umwe yobasha kumunyaga. Oh, haleluya. Haleluya. Mana kinzo yacu we. Eheraba witegereze maso y'uwarabanaje amavuta, kuko kumara umunsi umwe mu nyubako zawe kuruta kumara iyindi gihumbi ahandi. Amen. Kumara umunsi umwe muri presence yawe biraruta kumara imyaka igihumbi ahandi. Kumara umunsi umwe, kumara isaha imwe muri presence ye. Haleluya. Mu masaha 28 mu by'ukuri, mu masaha 28 raba amasaha ubw'Imana, mu masaha 28 y'umunsi raba ikiguzi cy'amasaha 2, haleluya, cyangwa 3, upfuka muvuge ngo Mana aya masaha nahebeye wewe, ari mu mutwenzi, ari ryari, vuga ngo Mana nahaye umwanya waje. Oh, haleluya. Umva, kuko kumara umunsi umwe mu nyubako zawe kuruta kumara iyindi gihumbi ahandi. Nopfuma mpagarara ku gisafu cy'ingoro y'Imana yaje, nopfuma mpagarara ku barazana z'ingoro y'Imana yaje, aho kuba aho noba mahema y'abanyakibi, aho kuba mahema y'abanyakibi nopfuma mpagarara apana indani mu nzu, hanze nopfuma mpagarara hari hirya, nopfuma mpagarara hari. Ndakwifurije gutanga umwanya wawe n'imiburiburi amasaha 2 n'umwami. Reka kuvuga kwitwaza ngo mfite ibikorwa byinshi, ibiye bikorwa si wabiguhaye, nibi ufise wewe. Reka subiza iyo Imana umwanya mu buzima bwawe, aho kuba hanze nopfuma mpagarara iruhande. Haleluya. Haleluya. Mungu uyimidiwe. Turangiriza kuri 11. Kuko uhoraho Imana ari izuba, ari inkinzo, uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro. Haleluya. Ubuntu n'icubahiro biva ku mwami wacu. Tazogira ikiza na kimwe yima abagenda batunganye, tazogira ikiza na kimwe ayima abagenda batunganye. Uhoraho nyene ingabo we, hahiga umuntu akwizigira. Uhoraho nyene ingabo we, hahiga umuntu akwizigira. Uhoraho nyene ingabo we, hahigwa umuntu akwizigira. Mwami Yesu niwe twizigiye, niwe byiringiro byacu. Hahigwa mu ngoro yawe bamagushima udasiba, ngo iyo baciye mu mwonga witwa marira baza bawuhindura. Kubera iki? Aho bashinze imizi, ngo baza bagenda bunguka ingomezi mwami, nutwunguru ingomezi mwami. Haleluya. Haleluya. Ngo kuba umunsi w'imbere yawe biraruta kumara imyaka igihumbi ahandi. Haleluya. Duhe amasaha 2-3 mwami yo gutindana nawe ku munsi, dusome ijambo, dusenge, tumedite, duhimbaze. Turifuza gutindana nawe, nta wundi mugisha dufite atari wowe. Icyubahiro garukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.